دوی دماداویه ده هجمارک مازن جوالاتین روجاوای کردستانه یان جی پنابرن روجاوای کردستانه ین کل هرما کردستان دمانه بر خدان ولات اروپا. رشید عبدالله یک جوالاتین باجار دیرک روجاوای کردستانه کو به مالباتی بر خدا اروپا لبری بگه بنجه لسر سینور یونانه جارکدن و گرا. دف جوالاتي خو دف عردي خو نقلن خودي تقدر الدنيا حموش كي تبقري وكا كردستاني خوش ورحتي دو كردستاني دلينا انساني هذا بيجي وضع اجتماعي كردستاني ده وضع اقتصادي كردستاني ده نباشا او انسان نراس بيجي وضع كردستاني اري اقتصاديا بشكل تعبان اللي انساني بخوازي وضعي خو هي اقتصادي كودي ريبي كاري وضعي خو وروشا خو بيك بيني. رشید لگل هفجینو کره خو گلک آستانگی در اروپای دا دیتن و به تایبت لترکیه. او غرفة 2 متر ونيف بسي متر ابو روجي كبتيك برنج وكبتيك ترشك دانا ما صباها حتى ايفارا ورزيلتي ناس ششتن هبو نا حمام هبو نا افا قرم هبو برف نيف متري رابو ام الدوينه في برف هدا ناف بطاني كي درازان خورتي ما وكتكي ما سر درنجك او مدخل هذا درازان مش خوشيه بازا ام تكون رشيه حكومتاتك قالك نبغاشبو خاصه شكر داره يعني يعني حاشا حيوان قيمته تشتربوا الجماعه اجماع ووضعي ما قالك نخش براستي الويدري والحمد لله يعني ادبج الحمد لله بخير سلامتي فقرهان جبلی آستانگین بره چون جیانی لترکیه قاچاقچی جیرو لکوایا مازن ده پیدا کرنا آستانگیان دل پیشوان هبوم. قاچاقچی محارب يشترى ري خوش بكن ويشترى عردي بكنا تراف ويبيجنتا مشتي دنينا وبين دقنا وطرمبيل ويدي تراكي براستي مش 10 ساعات وبازا ساعات دوات يادا دواهر ونوالا دا دوا جمادا توعى الى تعرضي ان خطري تدقهن درجه كشتني ريبر ومهرب نغماويه بس المهم راجي بريخو ببي وتببي تبكي اواي بك هنا مشكله ويا بس اشترى اب مهرب خوشكم داخوازم او اجملات ري بيجن بيا و مهربانك تبيگو اوروبا بویا خاون جگلک ولاتیان را و به تایبت دورن کو ململانت دهنه لیتانها بصدان مالباتن روجاوای کردستانی او پشتیگو گهشتن اوروپا جارکدن ودگرن ولات خو یانجی ودگرن هرما کردستانی